Shalom, horasma bataganupan, terlebih nesiam masomani jabi pemarianan, kuria hina halongan ni Tuhan. Baik buka hita, horja rosi lahwanta sadarion, lebih mahita marondos kubani Tuhan, irik manjalo hatani, martongko mahita. Terima kasih puji-pujian mas sembah nami bamu Tuhan. Nadup mamuhoi hanami sogoton jana membubai hanami mandopak konari sadarion. Rapakon hama nami Tuhan mandalani ari sadarion ibagas horja apa bagi-bagi lahon. Hatamuma panondang bandam. Mandrigapi ganupan pardalanan nami. Jana hidup ni hurmuma Tuhan namanggo ki malas ni uhur. Hidup mahamar sahab maham ijalo hanami mahatam bersam Yesus selamat tongko amin. Nini hatani Tuhan bata sadarion tar surat Bani Sada Petrus 2 ayat 20 sada sonon ma isobut ai hujindo nasyam tardilo ai Kristus pe manaron namarsik do halani nasyam membere si usihan bani nasyam ase iiri kon nasyam bokas ni naheni ay madas ni kita haganupan kuria hina holongan ni Tuhan totu dongdo kalimat nama naruh kon ase dapat kita hataon paima ayat ini bani ayat 20 sabar nasyam manaharon halani pembahenan nama diar aima nahinarusuh kon ni bata. Jadi adong sada kenyataan hidup na patut dopak koron bani golu on itonga-tonga ni bagi namasa bagi hangaluton hama holon tetap patuduh kon diri si hapor saya Tuhan. Jana tanda ni nama kapor saya Tuhan hidup dalam kasih. Menggulu ibagas horja apa biak nama der. Jana itonga-tongan ni ngalut ni rosi borat ni sidopak konon tong horja nama der i palobi. Aido ase sosok do ia topik ni ayat tarian tasadarion tetap membahen nama der. Ibotoh hita do dilo-dilo ni Tuhan do ase gabe Kristen hita. Jana dilo-dilo ai pasti marisi ya sada tujuan nagabe tugas apa tanggung jawab. Tugas apa tanggung jawab tama ai membahen nama diarai. Tugas apa tanggung jawab kekristenan tama ai ase menggulu ibagas bagi-bagi horja sahab pembahenan nama diar. Boido ham hita au membahen nama dia sadarion Bapak inang hita ganup ra ngalut do sipata horja membahen nama dia ron ya bahak do halak marlumba membahen nama dia halania dong si paraya konni ya barang hisah koma makorjahon nama der halani sanggah sodap pernyahapan ya tentu hagarupa nai wajar-wajar saja ya nah adu anggo sanggah lang adung ulih ya posisi sedang hapit tarodoh-hodoh sona lang ibilangi barang hurang na dapat marhite haganupanay. Jadi tentu teruji ma ketulusan kesungguhan apa sihol nyuhur membahen nama der ibagas genuk kondisi ay. Tentu atap sona hape situasi namasa bani goluta
Manggolu maha porsayaon, manggolu madilo dilin Tuhan ibagas dirita jana tanda ni ai ingat hita ma. Totak ma membahen na badear. Ma rumang atak perupei kehidupan na maningon ipatuduh kita terus bani goluon. Gogo bata mandalan kon horjana badear. Domu bani na isobukan aminokan naman lubei ayat harian tasadarion ipa ingat hita. Setiap orang Kristen memiliki sabar niuhur. On magogo. Be patient. Ya, adong daya tahan ibagas dirita menghadapi kondisi na pait, na burit, na mahol. Ayo saya rumah sakit kan digoran doham pasien, angko sakit kam, angko sakit hita, pasien kan. Artinya orang-orang yang tahan menahan rasa sakit, mampu menahan rasa sakit. Ai magogo bata keadong kemampuan untuk menaron nalang pas nini uhur. Burit ni parnia hapan. Ai sabar ni uhur. Jadi hasabaron ni halak Kristen melebihi nilai-nilai hajul maun na adong. Sekalipun sakit dia tidak akan pernah mundur melakukan yang terbaik. Dopai nini gogo napa duahon aima meneladani Yesus. Bani ayat harianta sadarioni sobudo atak pe ipainga tu sehubata bahwa Yesus ma nagabi usihan bata na do parlubi manaron na marsik halani hita, halani panlanggaronta, halani panlawanonta. Tapi sing halani ai moru hasabaron ni pasautkon gabi jupahan haluahon homahita ai matiru hita meneladani Yesus nadok parlobe mampu melakukan yang terbaik horjana badear horjana paluahkon na pagoluhkon na pamalumhon agepe idalani hita goluhta sipata langti badalani domujai ibagas na mandalani horjata sadarion ya lantar sibar barang lantar bayan lang saya buedo na mangolati saya buedo hangaluton saya buedo hamaholon ya bahkan sipata ulih perado lang adong tapi nini ayat sadarion saya to tak ma hita bani horja nama der ai hujai du hita tardilo bahkan gabe tanda dina tardilo mahita manggolu icai nini sabar ai magugota jana maniru irik mandalani domu bani bokas ni Yesus ai ma gogo bata saya tiru Tuhan Yesus ini naroh makop ham pambain ni gehatani be ai mahagoluhan tage. Amin. Terima kasih ma bamu Tuhan nadok manise hanami marhite hata haguluhan in bani panorang on. Tongon saya na maniondop akonon nami do ganup na masa bani golu on. Tarlo bisa dari on. Sipata bagalando na paet mahol burit jana borot do bani parlakah konon tapi sada tenger ni uhur naim bapa domma idilo hamhanan jana marhite pakop kopon anakmu taluk mahanami mandop pakun ganupanin saya totak mahanami marsabar ni uhur jana maniru pambayan ni Tuhan Yesus in itonga-tonga ni pardalanan ni kurungan saya pasu hamhanami Tuhan bani ganupan lahuanan ase ngaluta tak naburat piai tambah gugunan marmalas ni uhur tonghanan jana pori jupahan mahanami bags ganupan ai dapotan pasu-pasu dapotan noli dapotan hinadongan sai gabe hite nami main mamuji pasap konham marmalas ni uhur maka gulu konsi irik martarima kasih kuba
Hidup mamba pondus bumba daging pakonton dinami gunu nami sadarion rosi sadoka ni doka ni bagasam Yesus Kristus. Amen.